Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayan. Inda iba sa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay anaganak, di kay agsao wano agaramid kadagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti annakyo kada kayo. Padakelen nyo kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, kan pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Mami, mga anak, mabisinak. Mangan kalatan no mabisin ka. Addain na po'y kansida di ta kusina. Ingkalatan aggaw iti kanam. Da kayo na ti aggaw iti kanak. Boyet na bambanugak. Di ka kumaunay na pambar akas na. Kayat ko ti agsida iti itlog. Ang luto ka, mami. Hay! Nagbayag mat ngaminan asumangpat ni dadim. Ta iso kuman ti mapan agluto para kan ka. Ha? Mala. Mabit laang tenak mangirwar iti dilata. Ta iso laangan ti lokatak asidaam. Masado ta ka mapan gumatang iti itlog iti tersena. Tinalaing siguro daytan ang lalaki. Nagyaman na ka tayo lokat mo tiri daw, Mayra. Apay nga itaka lang ang asumangpat! Ne. At ngamin na panan mi a birthday party, bakit? Iso nala daw kita simangpat si kamat. Kanayon ka dilatan akas na. Di mo pa'y matam mo a panunutan ti anak mo. Naimbag tanagawidak ita arabi eh. Na? Anya nga iti sirsirbim ngayon no di mo amo akitaan ti anak mo? Ha? Anya? Kasta itan ti ibagam? Idin to taam mom amasaksakit ti amak. Asyak ti mapan agbantay kan kuha na ija ospital. Kalpasan ti trabaho. Ay, itugot mo ani Boyet iti ospital. Oh. Anya nga itugot asasawam? Apay, di mo amo amay parit ti ubing ijay? Sadot kakit di ang mga sikaso iti anak mo? Stop! Ha? Agso ka palang tapiwirag tangiwan mo, ha? Sika ati sa dot. Di mo pa yan mo nga sikaswan ta anak mo. Nawampay sir-sirbim nga ina. Sumardan kan! Amom lang arudan nga da trabaho! Katuri siya kamat! Adamat trabaho! Nagadupay lasaw! Uray dito ya kun balay yung agnad, lolo. Diyak kayat iji balay. Apay, apaw. Anya ko matirason, adi mo kayat ijay. Kanayo na agap apada mami kun daddy. Anya, Dayta tipod no, lolo. Kun saan la dayta. Kanayon da pa yung marabyan asumangpat. ha? Podno ka di dayta, apaw. Kinapudno na, lolo. Kanayon na mabutbutungak iji balay. Ngamin, arabiin. Ngamjak mauray da mami kun daddy ang masapa asumangpat. Kanayon kayo kanu amala daw asumangpit dito'y balayaw. Podno ka day, yawn. Kaasi mo ti anak yaw no kasta kayo nga agpadpada nga agasawa. Nakaaman nyo iti tay tatatang. Nibuyit nga raw nga anak yaw. Nanakman kayo miten nga agasawa. Ngam apay nga'y akasta kayaw. Agikat kalaangan iti trabaho. Ta si kasum anasaya at ni Boyet. Awan mga sikaso kun kuha na dito balay. Anya? Pagikatanak iti trabaho? Naimbag kumamat no itid mo kanyak ti matgadam. Ngam saan mat nga rod? Asino nga ron ti mga sikaso kin ni Boyet, alaman? Saan aparikot dayta? Di mga lata iti para awawir? Kayat mo asawin, mangtandanak pa'y langit iti tao ang mga sikaso iti anak ta? Di ka agdanag. Agtinulong tamang tad iti sweldo ti alaan ta nga agaw awir. Sige, mangsapul ka nga ron iti mapagtalkan niya agbantay iti anak ta. Ayan dagiti gamit mo manang Lenny.
Mapan mo alaan ta isurukan ka ti silad mo. Ay, wen ma'am. Mabit lang tain nakalaan di tarwar. Ay, uri madamdaman ton. Umay kapay, ta isurok ti silad mo. Ay, agyaman ak ma'am. Oh, dayti ti silad mo, manang. Agyaman ak manen, ma'am. Kayat ko, bantayam anaimbag ti anak ko. No kas na adumanon ti rabi si katimang kaidakan ko na. Nalawag ka di, manang. Nalawag, ma'am. Di kagdanag, manang Lenny. Dakkel ti itad mi asweldong. Rabin, ngamjak manguray da mami ken dati ka sumangpet. Adda siguro pa ka kumikuman da, boyet. Uray, tada akmat akad kadwam. Yaya Lenny. Ala, mangantakit din adwa. Kalpasan na, maturog tan ha. Laglagi pam, mapan ka agiskwela inton bigat. Jak kayat timangan. Urayak pa da mami ken dati a sumangpet. Umunatakit din amangan. Tapno makaturog tan adagos, ha? Riingan kanto inton sumangpetan damamim kandadim. Nakaturugan ni Boyet. Ay, naimbaglakit din, tana ay ayok itay amangan. Ita, nakaturugan. Ay, kaasimot da ito yung nga ubing. Kailiw na launay ti pamatag dagiti naganak kan kuana. Ang, awan taawan mo't panawon da kan kuana. Takasano? Makumikum da kano adwa iti trabaho da. Ay, buwisit kititikas na biyan! Ha? Pagkukugan ka, kita na eh. Ano day jay? Asus! Dagiti manin agasawa. Agap apa da manin arab-rab Ay, di dala mabain. Ay, Aday jay. aguli makalaang buhit, ha? Ay, kwa. Ay, damami kang datin. Agap apa damanan. Anya, mapamak itayan da yaya. Ay, saanin buhit? Dito'y talaang pangaasin. Oh, at iti sweldom iti makabulan, manang Lenny. Ay, agyaman ak, Ma'am Myra. Kumusta kayo matngay ken ni Boyet? Awan ka di matlaang ti parikot? Awan, ma'am. Ay, nasaya at mo't. Idilada mo ang maikawa kanyak ti anak yo. Agam ita, mayat matan. Nasaya at nga rod no kasta. Ahon gaya manang. Oh, alaam da ito akwarta. Makamukan ang gumatang iti masapsapul yung kiniboyat dito'y balay. Wen, ma'am. Noan niya ti kayat na akanan, wano si daan, isa ti gatangang para kan kwa na. No kayat na ti ayam, gumatang kalata, manang. Manang Lenny, tilaangan ka ninyo kiniboyat ti ilutom, ta ijayak tunwar amamigat. Masapak arumwar ita, tadapay papanak. Ni ngay Sir John, ma'am. Di yun pakadanagan day jay. Sigurado anangan matan day jay itirwar. Itay pa ngamin parbangon arimwar. Kwa, ma'am. Ada ko maibagak kada kayo. Manang Lenny, agdardarasak. Inton sumangpatlaangan ti asawak ti panangibagayo iti kayat yung nga ibaga. Ay, sige nga rod, ma'am. Urayak laangan ni Sir John asumangpet. Sige, mapana ko. Mami, Boyet, agdardarasak. Di nang singaan. Ala, ingkan iti ayan iyayam alini. Boyet, umaykan. Mamigat takit din. Ayan ni Myra, manang. Apay nga awan? Nagdardaras mo't arimwar, sir. Ada kanu papanan na. Di na mo't imbaga no sa dino. Ni Boyet nga eh. Intulod kon iti pagadalan da, sir. Nasayaat nga rod no kasta, manang Lenny. Sir, ada ko maibagak no mabalin. Anya dito nga ibagam, manang. Aldaw ti Domingo ita. Day off ko, sir. Kayat ko kumati agawid ija balay mi. Agsubli ak tumatlang nga dagos inton bigat.
Sige manang, agawid ka pa yung rod. Kalpasan na masukon mo ni Boyet. Makaturturog. Sige nga, Rod, sir. Apay day taabag, yaya. Agawid ak paibiit, Boyet. Agsubliak mo't lang inton bigat. Diyak kayat nga agawid kayo. Dito'y kayon balay ming agnaad. Agsubliak tumot lang adagos inton bigat. Uray, tada ni Daddy makadwam. Diyak kayat ni daddy. Da kayo ti kayat ko akadwak. Naipilit yung ti agawid. Sumurutak iji balayo. Anya? Kaya't mo ti makiawid kanyak? Unyaya. Boyet! Saan ka na sumurot, anak ko? Dito ikan balay. Di ka madanagan. Nagsublinto mo't lang ni Yayam Aleni. Manjak. Sumurutak ka ni Yaya Lenny. Ah, Umayak. Magustom kadimot laang tibukal asidata yaw, balong. Magusto ak unay, Lula. Gamin, iji balay. Awan si dami akastoy. Puro dilata lang ti sidaak. Ay, kasta ka de. Ay, Linay. Nakaayayat mo. Dahil aw-awir mo nga ubeng. talaga, ananang. Iso nga rod adyak nagdwa-dwa anang iawid kan kwa na. Tamok anasingpet. Imbag man, ta manugot ti amana nga inyawit mo dito'y balay. Kasano? Agsangit ngamin ni Boyet no jak itugot, nanang. Ngay na. No kumasaan ka nga gis-iskwela, tauray dito'y kan balay nga agyan, buyet. Sana bali, Lola. Kanayon kami tunga umay dito'y kaniyaya. Ay, katuwan nagsaya atan. Nagapwam. Apa ang nagpatnag adi ka nagawid diti balay? Nagapuak iji ospital. Itayan ni tatang. Siyak tinang bantay kan kwa na idirabi. Anya? Pagsasao ka katitipod no? Apay. Agatap ka kadimanan kanya. Sigurado magsasao ka itipod no, Mayra. Itikan nito amaduktalak nga daaramid mo amaday. Agarwad ka kanyak. Di mo ipulagid kanyak ti mading aramid ang Diyos. Tasi ka tinaglawag nga damading aramid na. Yaya! Ayan mo, Yaya! Awan matan ni Yaya Lenny. Sa dino nga tati ayan na. Oh, Boyet anak. Ada ka matgayaman. Ayan ni Yaya, auntie. Ay, mami, kunak ko ma. Anya ti ko ng Boyet. Ulitan man. Mami Mayra, kunak. Di mo biro ka ni Yayam. Ta day off na ita. Iso nga awan dito'y balay. Ha? Awan ni Yaya Lenny. Yaya. Boyet, di ka man agsangit-sangit akas na. Ala, agsukat ka kitin. Tao may kamanganan. Tano kayat mo? Mapantay jay parke. Kayat! Jun, nakitam ka din ni Boyet no ayan na. Jak mo't nakita. Jak nakita di tarwar ni Boyet. Apay aya? Itay ko pa'y aberberukan. Jak mat mabirukanan. Ay na, madanaganak. Ang mga nusa di nun tinapnapalan na. No baybay am tumat nga minti anak mo. No dadagas ang mapasama kita anak ta. Sikat ti mapabasol. Uston, di naksidiranan. Tulungan nakit di amang birukin ni Boyet. Ne, apay ma'am. Anyat pagsangsangitan nyo. Manang Lenny, awan ni Boyet. Di mi amo no sa dino ti ayan na. Sinursur mi amin ang dagiti ka aroba mi. Ngam di da kanumat nakit-kita ti anak ko. Anya? Ni apay ngay. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ni Boyet. Tulungan na kami kumamang sapulkin ni Boyet, manang. Ay, wen ma'am. Ay, kinapudno na. Napatid na talaga kanyak ti anak yun. Maikadwa itan nga aldaw nga adda ka dito'y balay. Apaw, umay kan. Nasken nga itulod ka ijay balayaw, itamot laang. Ha?
Ang mga no agdandanag dakin kaitan. Diyak kaya ti agawid, lolo. Dito ya kun balay yung agyan. Awan mat lang ni Yayali ni Ijay, tanagawid. Ngem apo, adda iskwila yaw. Inton awan tumanen ti iskwila yaw. Sa kanto umay, no kayat mau. Uray sana kun nga giskwila. Dito ya kun balay yung agyan, lolo. Please. Buyet! Buyet, anak ko. Agyaman agtanabiro kan ta kamit laing ngayon. Napalalo ti dandanagmikan ka. Hala, umay kan. Agawid tayon. Apay nga min nabirbirukan dak. Di mo kadiyam mo kay kayat ko ti agyan ditoy. Gaputan na sayaat kun ipatpatagnak ni lolo. Itidak kayo kun ni mami. Makitayo ita, tinapasamak. Di na kayon pagan ano ti anak yaw. Gapu iti madi nga ipakpakita yo kinkwana. Kas iti kanayon apanagapayaw. Awan pa yan ti panawin yaw iti anak yaw. Kasano ngay dayta? Tatang. Rumbeng kumaada kayo anaganak ni Buyet. Ti agbalin anasaya at iti tunggal maysa. Tapno adda pagtuladan na iti kinaimbag. Ngem saan mat? Tada kayo kida inti mangidada ulaw iti madinga aramay. Tatang, Daytoy abalakan. Ket para kada kayo adwang agasawa. John, Myra. Rumbeng nga urnusen nyo ti relasyon nyo. Kas agasawa. Ipagpagapuyo lakuman ken ni Buyet. wan tatang. Manipod ita. Ikarigatan mi nga ornosan ti amin kada kami. Saan nga umdas ti panangisagana iti amin abanag para iti ubing ngamkit di nang nangruna kuma nga isuro tay ida iti na in Christian 1 a panagbiag bayat ti kinaubing da tapno inton dumakkel da di danto sumyasi iti nalinteg adalan ti biag. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang taraban. Na inbag nga oras kada kayo amin.